Evo kako ne treba da izgleda slavina. Juče sam hvalio neki proizvod iz Enmona, što sam nabavio, ovo sad konkretno, ovaj konkretno proizvod nije dobar. Perlatoru ne može da se priđe nijednim standardnim alatom, da se očisti i otvori, ne daj Bože zameni, i ova slavina, vidite koliko je visoka, dugačka, koja je to poluga, a vidite koliko je mali prečnik ovoga za montiranje, što drži. Znači ako nemate neku sudoperu koja je debeo lim prečnika nekoliko milimetara, tu nema sreće, morat ćete da buđite neko proširenje da se to ne bi klimalo i ne bi uvijala i oštećela, lomila sama sudopera. Da snimim još jedan video koji će zvučati kao reklama, ako nekom pomogne. Šta sam uzeo, evo kako to izgleda, masivno teško u ruci i obeleženo je lepo, vidno koja je topla voda, da ne moram da se zezam sa izolir trakom i razmišljam, i ovo je napravljeno da lepo može da se spoji, da rasprostre opterećenje po velikoj površini, da lepo stabilno stoji, tako da delo je dosta solidno, a nije nešto basnoslovno skupo u odnosu na one koje su puno, da kažem, klinđavije.